Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiri ba khwai punamakpu ahan ba maktada kaisham yaifabana thagachari amasung ikok nona khoiramjari. Northeast window na puthoksa ba thauram Northeast dialogue. Hairi ba dialogue asi lamdam asida thokliba maru oiba thawdo wathok sing kupna khananai na bagi thorum amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is ruling legislators resolution. Akhoi hojik 12 Manipur 12 Legislative Assembly gi member kuntra mangana saba amana nahan ngarang nahan tangkul mathoida khoi resolution ama adopt tawre hairi ba singa dudi Manipur da athu matam da hojik suspension of order da leriba su da leriba khoi khulai pai ba sing maru aina khoi micham praja sing da attack tori ba sing ji athu matam da abrogate tawba moji lokthok pa aduga loina na khoi Manipur entire Manipur da khoi hojik armed illegals mayam pairiba sing asi athu matamda disarm tawba with the help of security force with central and the state aduga ahum subadana khoi hojik Morea da attack tawriba maruina khoi Myanmar militant singna khoi sophisticated weapons loina na RPG gumba kaya kapsalak pasi khoi India gi leibak da soil da masi khoi Republic of India da khoi gi su yamna mai sopningai India government gi ijat mangningai oi aduna athu matamda at all cost da yam thuna masigi response tawba haibani aduga aroiba moigi kanyodana khoi gi Manipur da leiba Assam Rifles se yamna responsive oidaba moise mute spectator in leiba hairiba makoina leiriba area du da civilian mayam do khoi khulai pai ba mina nongmai kapa matamda kan bangam da ba yenga leiba maram aduna khoi Assam Rifle gi mathakta command phajana piba instruction phajana piba aduga accountable oiba natragana makhoi singsingi mohutta atopa force singsina sinbiu haibani adugi sigi resolution je yamna phajai khoi lengakna ngai puthoraiba resolution asi khoi central government taksalaiba ji aduga karigumba central government na athu matamda hairiba point mari asi pangthok pangamdragadi lengakna khoi Manipur miyamga khanaraga athu matamda action lokhalagani haibani swai matang sida ai akhoi ngasigi kananai na bagi damakta khoi studio da nangsin bidana leibire han bamakta de kai khumnajariba senior advocate khaidem manising ojabu thagachari. Thank you so much. Ani subada khoi writer and political activist Oja Haresh Goswami imo Oja imo busu khoi studio lakoi damakta thank you so much. ai ahamba question aje ai Oja mani dang jarage Oja khoi gi lenga ki handak ki anhan khoi gi moi kontra manga unaraga pangthokiba resolution adu masi yamna khoi satisfactory resolution oiduraya natraga khoi lengak si yam aduki matik pressure leire tangai phadana masi tawdaba yadabagi khong thangjale basai matang da Oja gi mod habi hoi ngam phajai masi gi topic si adada wafam amana ruling legislatures niko lengak na dinate lengak haibama lengak ta yauri ba MLA sing haibama MLA amsu minister sing individual oina moi kontra ga manga number 1 si chief minister oyeda ba mali aduga number 1 si hangal laga kontra manga si minister nipan aduga speaker ga mapan minister gi manung da kuki ani du natana minister amaga chief minister danga yahudaba choice da boko aduna moi kontra ga mari na tawbani masigi pota se lenga ke legislature singna lauri ba thodang si hanana lofam thokpani adubu praja gi pressure na aikoina tv da nainari ba aduga civil society singna lauri ba mai bel singna dharna tawriba amama to movement tawriba mayam se masigi kanabado adu phangakpane haina lauri adugi mathakta amu hayeng si arambai tengol na MLA legislature minister MP sing particularly mitegi leibe mam si unaraga noina kari tawgadaba noi do khoida paudamu haidana khar khoi sauna badagi yamna democratically masi kaudana tauba adu kaubadu tawgadra tawroidra security mayamna madu yagadra yaroidra haibiduna amani
सिगुम मत तौरक पसिदा तौरनी तांग कुनमरीदा मिनिस्टर एमएलए मयाम अमत चिथदन यावबियो अदो करिगम यावबिदरगदी एंटी मैतेने लौगनी हाइबगी फेरेप लौरकपा वारोना लौरकपा पोट असिदा असिदा युमफम ओरगा मयाम सिना पिरकपा प्रेशर सिंग खनबनैना रइबु मयाम सि तौबदगी अदुगुम्बा लेजिस्लेचर सिंगना नहान ओरिनी तांग कुनमा थोइदा अदुगी ममांग ऑल पॉलिटिकल पार्टी की अनते पॉलिटिकल पार्टी तारा कांग्रेस सीपीआई लेब जेडीयू न चिंग मयाम असिगु नरबा अदुगा लोइना इन द मीन टाइम ngarang nahan se adumba ruling gi legislature mayam ama honorable chief minister gida unadana sumba resolution nam lawi haidana resolution mari saige yaphobana ankarna hagi mayam do sigi manung da maru ibasi su abrogate to haibasi da makal ani thoi an bada su na innocent people chida so only ba mi hat mi pun tawri base masigu makangu aduma ground rule in the basina khudakta abrogate to haiba ani chubadana adugumba su agreement da micham hatpam yaugdraga chu anti state oina anti state activities to ribasing se makhoi su handaki chahi chigi kana February kunma panda loire ba ko hukum gi kunma panda gi to February degi to buduna handaki hayang chi February kunma panda loiba sidigi makha tana adugumba su se masi lehen beraga nu extend toraganu haibu pot ama suda anini mihan mi pun toriba sugi namada toriba mayam je khodak te abrogate to ground rule thogai ba sing se aduga state ke mayokta aran ma toriba sing se sudi yauri ba sing je masibuna makata na sugai ba ja che kon ma pan gi makada extend toranu haiba ma masidi praja puna makna haiba tai su ai ba che chumi ceasefire taunaba su taunaba political dialogue taunaba aduga political settlement am taunaba aduga peace talk to ba haibase government gi any sort of government amagi public policy da tawam thok pa pot ni madugi public policy de lale chumme haibaduna amani public policy gi makha da tawbani shanti purak na bidamta adubu madugi mamingda su tawba dugi khudong chaba lawraga su da yauri ba militant singduna sugi niyomniti thugaira ba madu state na su yangshan mangam draba center na su yangshan draba monitoring group aina leripsin su yangshan draba adu ragadi prajana hairibna ground rule sunga an sungam dre center na su togdre state na su togodam ne na hairi sugi leriba kanwas 2011 da amendment tograba matungda hoju phawda chanari ba sugi guidelines se masida state na authority ni hairi magi khogi monitoring group aduna Home Commissioner na chairman oiba army ki mihut yauba aduga militant singi mihut yauba state of Manipur ki yauba Assam Rifle ki yauba haiba tim asina khujukolai pairaga mapanda kem ki wangmanda chatpa mihan mi pun tawruba adi uniform chelaga chathokpa yadaba mayam se masi tawraga di state government da monitoring group na recommend tawraga moi mathakte action logodamni even force na bawi hai haibigi pot asi leireba aduga maching athi tawraktabadagi unofficial oro amo oro praja punamakna akoina chingnari bise su de yauriba militant kuki militant singchine mapandagi changpa Myanmar dagi changpa akoina narco terrorist ni haina khangnariba adugumba illegal immigrant singdune ani se loktuna raga Manipur gi akoigi separate administration kona lakpane dasu MLA tara na inchile raga separate administration gi matang da mite halaga ona taina na separate administration talibase masigi asigumba achida yauri basugi kanguna choburo loribse masina maramoidana chumnegi moiche niyomniti chumna chalalo haibeduna yararoi mase abrogate toba chumi haibasi miyamna akanga hi chingna haiba chum mayamna khannarakpadagi masi podase ruling party da so reflect over aba masi loktok tardi yararoi aduna haiba demand che masi yamna maram chaban masi central government na masi di policy matter ni no adu harakanwa chumoina haiba ngamoy karigino bo policy matter da bu mi hatpe yawbro guideline adu ningthi jana ilanda basibu policy matter ro adu hete ilangani harga akoi thajara ro aba aduna mase chapchaba general oiba demand ni then ani subada complete disarmament haidi illegal arm pairi ba miscreant sing pairi ba unauthorized person sing se masidi
ama khakta nate ko particular community amagi nate aina yadana khujugolai paiba nomai paiba haibisibu aina yaba armed forces aduga security forces state forces MR Manipur Rifle so and so leiriba mayam sinam paigadam neba adu nataba lairi haiba hongbana chaubana adigi harisorna aina natraga kanona yaifabana heta paiba yaroeba ekoi khangamani nomai ka pai hairabani haidana aina paiba yadeba except license lauraga paiba natana adugumba sing ado illegal arm sizinari bise masi se disarm tau haibadi serious of akoiga military crackdown tau haibani military crackdown tau nangmai paiba punamag se disarm tau holu aina yada badal se disarm tau haibani sisu yamaram chabu pot amani aduga amuk ahum subada rocket propel ngasai RPG harise asamada RPG si sinaraga nahan kursun tomina laubada haigare wargi kano sijinare adana adurdi adumba indan soil sijinare ba indan citizen sijinare ba state forces ta attack torpa Myanmar adu kanana Myanmar based armed militant narco terrorist and khangiba se kodak lepan yadabani haibasi at all cost si yam phajaba sisu warep amanaba aduna hairiba Chingosigi matakta adugumba Assam Rifle se masigi sincerity oidaba aduga magi responsible se lawda irresponsible oiba monga se masi yang kanda responsible oidabanina masi su Manipur dagi lawthokho aduga mohi mohta atopa Central Security Force thambiu haibaneba hairiba demand mari resolution mari chi home minister da narang nahan thagi na haibani adol bodi masi tawdalgati tumna demanding tawraga tokpra nate tawdalga moiti kanano responsible representative ni moigi wasi sarkar paibada yauri bani mantri ni pan ni except minister da ni choi tawdaba o kanoga okrulgi ama khaktanga masana barakan khangde ani du da ni to da bachom nagi koki gi ani du ma khaidok kharaga adu de lona mang na tawre aba adu gi assembly member ada kono gi NPP gi adu gi NPF gi chogali ba sing su yauna masida loina soi tawre aba adu budi masigi haidi ba sing chibi rai lai na thoi da dana authority na central government gi authority na masibu khana berak tar tar budi ai khoi appropriate action nama public na pamba action nama aikoi tawrani haibage actually public na hairi se hana diga haila ibse noi thabak to chief minister nupa thu nangi thabak to phum to nangi kanu to pithok kanu you know bhai kaman pithok kanu nangi to phum to ari MLA mam to phum MLA angkai ka dori si mam hairi ba to bang mo to di to ba ba hanya re ba to mache chomlege rival political party na moi khudong chawlo na to haiba na taba Misam Prajana, si so singi martegi, hanging in Naba, no tabacto haba. Tabacto Vigita Muta, Minister da, Amasung Prajan Gaman, say the Saguna Bamisi, Yamnaleaba, Apabuto of D. Ado, Patabuto of D, Masogot Poaching in the Solo, and Mojiti, and Hognare Aba. Adona, Heidi Bam Sida, Yangaga, the Queen Heidi Bese. Machi tawraktar budi praja ka tanaraga praja ke apamigi matungina aikoi thabak chathagani action logani that means praja na to noi ultimatum pirabra pire tarani thakai thama pirabra pire tawraktar kadori haibeda du praja na karipa me ate noi sida tawranu yani karino onimba mo orasano noi thabak to bangam daba noi haibeda yadar boidi to haibodi toke natraga tokano haraga susum bamato hairaga so khoi toge haina moi sumaina thambaneba aduna ahan barangi danchalapada hojiki hairiba legislature singse matam thengmanle hadana khoina haibige wani thengabasu thengna khara tawri bise apababu tawrabde khoi loin thaga kali even opposition oyu amu oyu congress ke se akhoi congress che kanna bulaude na haimni harisole ni da haihoge opposition kanna to harimne ba kanna du to bi bana te ba khara danebe tawribse apababu tawribde congress chu hochin dana yauge harimni CPI chu janta dal chu kana chu yauge harimne ba tawrab to buduna ruling party even
Honorable Minister Ruga Cabinet Sing Sigal Loina Rambami Sing Bauba, Hojiki Loina Handona Redra. Carino, because of their action. My election or report Aduna, Masita, Afafoto of the Hojiki Mam Punamana. Kaidian. Moving on to Makata, I was I more than Zarake, Zaman in High Matamda, Tengna to Tengna, Karigumba, Tabaktora, Gadi. Yamataganai oi, Aduga Handaki, Nahan Logiba resolution Marie Azu Yamna, Fazavi resolution, a Makatra was I more than Oza, Nahan Hoi Logiba resolution Marie, Swimatang, the Ozagi more Pai Patia to Habu, Aduga Lina Luna, a Koyi was say, never ending circle of Masala, Hoi shoe the labasina, Hoi Madam Weda, Hoi Central forcing na immune way the Kutan Yadabi Potulay with never ending circle, some nomination come later. Adu was a Sigi resolution, Hoi Central government, Dagi, a Queen Kari expect of and Ozaduga, do you think this is the best way or the best resolution? Ahan Magdara in Tamjaningisi, Hujiki legislature sing na Lokiva, Kuntraga Maria Haidare, resolution si Tasinamak, Kuzik Pali, government, Sigi Masagi, Ashon Bamusung, Asweva, Utokpa do Marijulusan and Naidi Lowima. Taigino Hamatamda. Ahan bagi the suspension of operation na sigi matang da masi abrogate to gi wakham jawri mayam na tanari si kari no kuji huji ate organization sing kari sing khoina manipur gi context da sum ureba amada ngasai gi shu tong na ba ceasefire lak ba shu tong na ba aduga akhoi gi peace talk na sing masi matang step by step lak da bane ba sigi khongthang si lak da ba khongthang si huji abrogate to rani hai se kari maram da gi har pono hai matam da su the Yauriba, Asumba, my component body sing the Yauriba, organization my amsina, Kutta Kulai Paraga, Maru in a cookie Milton Singsina, Kutta Kulai Paraga, quite a chalaga, Makwaging Asagi, later designated came Taki Haidoraga, Sugi ground rule my am saying, after the Salapa. Aduga how give election to show Haina Valley, Quena, Siatang, Tolopo organization, I'm not Tengare Madudi, I quabu bought the Siena Vivagi, bought the Quabu Nagi Havigi Ponasing was a quite later Ideriva. Aduna Tapodi, Suda Laiba, Asumba, Kader Sing, Sugi insurgent Sings, Masi Kaidagino Haimatamda, Botki Matamda, election Matamda, Siena Tuba. Sinna Rubadagi di Makois Nawangatana, Nasai Shugi came Manunda, can find Togalerm, the Tadu Oga, election Kana, we don't top power, Pangnabe the Mata, Asumo Pali, BJP government in the season of Rubodo, Masi Aineta Pangai Havenate, on the court star, like Port Amani Hajariva. Masina Maramo, the Nokujitika, Madudagi, Hydroco Mayamdune, geopolitics, Mapandagi, Sangapa Mayamdune, Ate Sanga Iba cookies in Adu Mayam, PDF Kari component bodies in Sangapadune, Hana separate Pamduna Lemba, Kangu Mayamdune, Azagi Popi Tawa Pamba, Kuizangan Kotoka Pamba, Kangu Mayamdune, pull up Punjela Kanda. Maru na quite a main factor the shoe the lay was sing a main factor among oily Hajaribaco. As a Makoi sing a sea, Queen control them the Vadagi, Nasidi, Akoi Prazam Yam, the Onzelaga, Akoi Maru in a Beligi, peripheral area sing the attack Torpa, Akoi hard but to Pamayam Queen of Kulai Paraga, at large control to Wongam the Haitare. Koyatalapa, Masidagi, Poti Torponi Hajariva. Otherwise, the hanging of a question, the highly report Kari, no high matam, the state government, the same as Shonba, Quigi, Mapangan Yautrava, Adum control to Wungam Drava, Quigi, I'm Salavangam Drava. Couldn't have the double engine government, high double engine, Zina Tori government, Awang the Quick Samai again, Togopungam Drive. Macau the Captain again, the Togopungam Drive, Gari, double engine. Mayamdika, you know, documentic shown rev. Other the Awang the Samai, Macarum, the Captain. Aduga Mamang the Quigi, Yang Popi, Harasi, Kangchuping Hong Harasi Maninda, Sitagana Tongam, the command of Nashuda Riva, Quigi musing here, Kamina Quigi, Masi controlling them doing on. Other the physically wapam the abrogate to have seen it, Masi Haven Topone. I want to have a dica in Himatamda. Hector Kitan Kanano, quit Tenaru, Havatam the shoe, Moidi shoe the labani, Kutavia the Vani, Havanazing Bagi, Port Lakpanina, abrogate to Hugadi, shoe the late Tagadi, Nasagi, Amarunda, Makoina, me, Hanningba, Puningba, Zainingba, a good part Toningba, Matamdana, Makoi, Tawayaba, Makoi Matati, Exceloga Harugana, Sugi protection, and other lay Haiva, Adudagini Hajariva. Adu hanging the question, who must abrogate to Matunda. Akoina aina thamjagi ba mafam sing sidagi hena gari thogot bangamdra double engine sina kamain tawduna makoi si at last le kanda akoi makoi bu control da budui no haiba
मखोई सूद लेरिबसिंग असे अदुना आइगी वाफमददी मसे याम सेंग हायरदी एब्रोगेट तवगा तसेनमक स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग लाइव मिलिटरी पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंगिना सिनरकांदा सुगी लेरंबा प्रोटेक्शन अमसुंग सिल्डो अदु ngaktoknaba मोइना ngaktoknaba लेरिबोदु लोकथोकांदा थेंगाइनबा म दरकार लेरे हाइबगी वाफम ओइगने न खल्लेबा अदुगी पॉइंट टू द येंगुरगदी मसी मखोइगी प्रोटेक्टिव सिल्ड जे लोकथोगा थेंगनबगी दमक्ति येंगुरगदी याम चुम्बो वाफम नि मसी अदुबु हांगनिंगबा क्वेश्चन दि लेरिबा हुजुजुबो गोदा चंगमंगमदबा हाइगतपंगमदबा अखोइगी स्टेट फोर्स अमसुंग पैरामिलिटरी फोर्स खंगना कैसु तौद्रबा पैरामिलिटरी फोर्स हाइबा तारे येंदन लेरबा हुजु खितंग हाइगत के तौबदा बफर जोन ने ngaga thamiba khudam moina suda leibasing ju ngaibasing ase ngaptana leibasi suji loktho kanda masi phagadra haibagi potudi questionable oyena ai thamjage aduga suji lale susina yadre haigadi kai dongta BJP government se center na 2014 dagi ni state na 2017 dagi wangane khali adu hoji phogoda kari gi damakta masi yengdan leinu haiba असम याम मियाम हाथ पसीबा नाब तुप ताबसे थोहनबगी दमक्ता मखोय थादो थमीराबा फरे कांग्रेस मतमद तोरंबा दुगी मतमद तोरंबा मतमदुदा तोरमे हाइसि यारेबा अदो 2017 दगी न होजि भोक्सि सही तरुक सुजले हाइबा तरुक सी ngasi phibam ji oina baidana makoi ji free the at large to strengthen to ga thanambara haibasi hangning maram maduna paliba BJP sarkar se masigi yam chawba masida makoi da ngasi tholiba thodo wathok sing sida suda leiba militant sing dina loiba role se masigi sarkar se gi achawba khut yawi haibasi ai yaun ngani yawba ya yaun ba ya haibasi ai thamjaningi hairiba maram jina factor oirakanda maram 7 years se moje fit to ga at large to strengthen to thamgare haijariba aduna maram ojuna election dagi horoga 2017 gi aduna maram oiga ngasi di makhoi ngasi kari ore langna phana ba ngamdaba adugumba amma oire maram aduna miyamna pamaiba poile oli oiriba poti abrogate to thoba thengna baduna phare haibasi oigani haibu wafam jude yenguraga di abrogate to bogi wafam sei support tawni madu masigi tholiba sigi maram di parliament state government sini haiba thamjage ani subada complete disarmament thai अखोई अनी सुबगी द लेबसे इलीगल आर्म्स मयाम करी मयामना लीगल एंड इलीगल सिगे क्वेश्चन सि यामना लीगल न कैनो इलीगल न कैनो लाइसेंस पाइबा पाइदबा अदु मोरंगनी प्रमाणिको अदुगा सिफाईगी कईगी बटालियन द लेबसिंग असि गवर्नमेंट अथॉराइज तोंग लेबनि लाइसेंस पाइदसु मोय पाइबा यारंगने खलिको आर्मी लेबसिंग से अदु बोदी ngasi thogleiba akhoi makhoina miscreant ne hariba singsi manungda state punamaki oina yere entire state wahib sinare masri the state government na ngasi akhoi leiriba peripheral area da leiriba akhoi isa inau ipa isa ise sel singse ngakpo ngamamaga akhoi village volunteer singge thoglakadra hariba kana thongninga duino hariba makhoi ngakko pura ngamdabadagi makhoina ngakpidabadagi Central Forces in the Yendun Labor State Ki Yakuy Labor Force in Makoi Matwai Kuaka Haptana, Tawai Boktadokan Honaba from Jauri, Adu Masing Sudaba, Yamdaba, Adugumbagi problem Layam Banara, Labanara, Akoy Labor peripheral area, the Napungam Devase, Masi, Akoy disarmament, Masi Kulai, Tadu Lani Hayaga, the Kanan Apidinova, Adugi guarantee Pioba. What is the roadmap? Kuzi loina na kulai je loina de akoi kulai thado la se haijariba kulai thado matung hidaida lakadu makha taba leiba peripheral area da leiba sina akoi strategic point oiba sina sini sensitive point na sini masing asuk chui kai masi withdraw to ganda masi khulngai bi til now village volunteers sing se withdraw to ganda leitre kanda akoi na samaina mahut chinduini si tawduini haibase sigi road map ama changeba कमाई तो ना कोई कमन पीपल से ना कदुई ना है अदुगी रोड मैप तो यावदना हेक्टर खुलाई अखोगी लेइबे सिंग से चिंगना हुजी फ्री थादना लेको स्वाइदना खितंग खुजु खुलाई पूर्ण चप्पा खोटपा याबे यादबे क्वेश्चन मयाम अम ले चिंगना पूरा फ्री थादो थमे कनाम चंगबो ngamde फ्री थादो को लाय पूरा चंगनद्र कई तोइनो खंग्रमने हारिबा अदुगा अखोगी खुन ngakjariba khungdang ngakjaribe chilinaw singse aigi motadi makhoi authorized tokthokpiraga BBF haibigera kari maming kawbiraga makhoida akhoi authorized tobiraga makhoida khulai se pahellaga akhoi state ki semi para
पुलिस फोर्स हाइगद्रा करी हाइनी अदुगुम्बगी मवोंग अमदा ताचानब मवोंग लौसन बिरगा एब्जॉर्ब तौबिबने हेना फनी स्टेट की लेरिबा स्ट्रेंथ सिना सुद्रगदी नात्रगदी नतदना मखोय लौथुरगा रोड मैप अमसु यावदने हेक्ता खुदक्ता वारेप अम लवी मयामना यानमनी गाइना लेबांगना हरावनमनी गान तो लेबांगना हरावरगा मखोयना हरावरगा इंडिया गवर्नमेंट हरावरगा मणिपुरी सिंग मैतै सिंग लेक्टर कैदौदोइनोबा अखोय मयाम नुंती कक्कक्तना हाली ngahanda su ngai kui thoi ba mayam hojik hemanjit ki wari aduga linthoi ngambi luang bi wari Anthony Avinash ki wari atai missing person mayam ama leiri adu mi du di phare hai mar khitang di thaidok pai koi point se horen ai gi matam tension lo su tension biyo mi du di phare hai re tamone expert ya wiri ko judicial custody hai bamga ko police remand hai bamga police remand je tamo hangba khotpa adu gi orungani 15 days login tai ko hemanjit ki luang bi gi case da adu loya kan hangba loye na judicial remand tori orungani jail thajen orungani ba hangba loye ga de kari marong gi no the big question is makhoi phara ga hangba loye ga makhoi gi kaibumba leyam da thogana asi masana to hoyar about to khangdi do maduri involved to mi se phare de hairam ne ba फादना लोइदना इमोगी नैनबा याबा नैनबा हंगबा याबा हंगबा लोइरबा मत इंटरोगेशन लोइर मतुंगदा जुडिशियल रिमांड तौरिने हाइजरिबको अदो एगरी मखोइना ngasi bokta puthokte si kari gi noba sigumba pot mayam amasi leibani hojik chum makata na mia thina hatokpi ba kumdhara ga kya thengnari mayamaduna agi motadi illegal arms na hai se karino illegal arms ki kano si definition je karino hai basi chu masi state government na masi chu mek sengan ba changi loina na road map amasu changi adu natagadi koi kana na ngapi gani haidara ga paramilitary india gi labor military force ingina kumdara padiya ba halam badiya ba hit and run to ga chengat ki ba akoi nong tanaru ge hagana yadaba sigi pot si da swain to hatu hange koi maitai gi mating se loishan lage maitai sing ngang na sana biya da more than 2000 years ki history level jati ni northeast india the most powerful group amani masi thudik da biya de mamu ye thok da biya de jana ye thek ke har ga di khangre na ta ga di road map ama phajana sembi de ngai di masi gi khulai thadok pagi khulai lok thok pot se valley area gi peripheral area gi oine de ya janing de sima ai thamjage mathang da khoi lei ba hum chu pot se khoi gi arm attacks में हम sophisticated weapon में हम अमा अखोई की rocket propelled grenade RPG न सिंग सीजन अगर तवे से अखोई की social media दगी करी दगी मैं हम दगी source में हम दगी print में सुंग electronic media दगी अखोई मसी खंग आई जरीबा मसी ये लईबा पोत से मापान दगी म्यांमार दगी चंग ये हाई बसी चु म्यांमार दगी चंग पर लानी में हम अमा यावी हाई बसी चु PDF की में हम यावी हाई बसी चु हादम honorable governor हाई गिबे ले रहे honorable home minister अमित शाह पार्लियामेंट हाई गिबे लेरे अदुगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ना तमो तुसर मेहता है वो माने मासु लेट अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी सिंग सिग मत म्यांमारीस यावी हाई गिबे लेरे चुम मसी की पोच चुम बा पोट अमनेबा अदुबु होगी फोगदा मसरीदा स्टॉप तो वंगमदबा मालेम द मरी सुबा पवार ने हाइबा स्ट्रेंथ ने हाइबा इंडियन आर्म फोर्स ना इंडिया की लेरिबा आर्मी सिना मालेम द पृथ्वी द मरी सुबने हाइबा सिना करिगी दमता लेरिबा म्यांमार दगी चंगपा अखोगी PDF की सरुक अमा ओइदी ओइबा ओयन हाइबा कुकी चिन अखोगी चिन नेशनल आर्मी न चिंगबा लेइबा सिंगसे अखोगी PDF की मन लेइबा कुकी चिन जोगी लेइबा फैक्शन सिंगजिगी ग्रुप सिंगजिगी असिगुंबा मियोय सिंगसे इंसर्जेंट सिंगसे मसि चंगपुद मिलिटेंट सिंगसे टेररिस्ट सिंगसे मसि चंगक मतमदा इंडिया के आर्मी ना माइटी इंडियन आर्मी ना मसी करिगिदमक्ता ngakpa ngamdabno haibse big question ne haiba aduna masi ngakpa ngamdragadi akhoi gi honorable chief minister na mahaki area se valley gi akhoi gi 700 square kilometer square mile saido madu gi manga confine to dun lay matam natre ba akhoi deadly against it ne ba more than 22000 237 most probably orumbai huji lay ba akhoi gi lay ba 327 22,327 से मसी इंडिया ना मैम तामोय ना सो हंजल लंजन हायबनी इंडिया दा कोई ना मर्ज तो गोल मतम दा हारिबा स्क्वायर किलोमीटर पाक जावो से कोई लई ने हाई ने मसी की मनुंग दा चंगागनेबा हाई की हाई कने मियोय खरा मना मणिपुर की लालोबो सिंगसु अदुम हेक्ता पाक याद्रिसिनी अदुनी अदानी क्वेश्चन दी अखोइने म्यांमार दा लेरिबा मणिपुर की अदु अदा दुगी क्वेश्चन नतेबा मणिपुर की 22,327 की मनुंग दा अखोइ की लेरिबा लेंगाखिना बीजेपी लेंगाखिना कईगी दमत्त मसी चंगपदा इंडिया ना तुमिन येंगुना लेइबा मतम दा मखोइना कईगी तुमिन लेइनबो हौजिकता
8 months सेलेबा 9 months सुजलकदबा मतम चिदैदा मिसी मिना का याउदना मेकअप मिराव खोंदना थल्लबा मैखुतना थल्लबा असिगुंबा लेबाक असिदा मखोइना 700 अखोई स्क्वायर किलोमीटर की मनुंग कन्फाइन तौदुना लेरगा होजिकदा था निपान मतुंगना मापन मतुंगना मेकअप थोले इजे करिगिनो सिनेबा हानादगी कैदौ लेगे हानादगी कैदौ लेगेबा मसिमक्सी मसीदनी अखोइना जियोपॉलिटिक्स की वा लाकपा अदुगा ngसाइगी लेरिबा 355 ना चिंगबगी मतांगदा चन्नरबरा डिफेक्टो ओइना गाइना अखोइना हंगाइसे सी मतांगदनेबा कैम तंगमदबसे सी कैम तंगमदे हुजिका तौरनी आइबनी अकंग मतम पीबसु नते मतम थाबसु नते कैम नते एप्रोप्रिएट एक्शन लोककनी जे याम बेक ओइबा ngang की चिन्नगी पंगुक थोलक पंगांग ngang ममांगदसु फनायामना हाइरेको अखोइगी सिंगु वाही मयाम से मयाम फनायामना थोक्रबनी अदुना सिसु अखोइगी मसी खुदक मसी लेफनगदबनी हेक्ति इचम चमना अखोइना लेरिबे एप्रोप्रिएट एक्शन लोगनी पब्लिक का तानरगा गाइना को पब्लिक का तानरगा एप्रोप्रिएट एक्शन लोगनी जे करी हाइनो गवर्नमेंट में लेरे पब्लिक की ओपिनियन लौदु याम फै तानबदु याम फैयबा द एप्रोप्रिएट एक्शन से करी एप्रोप्रिएट एक्शन नो लौदु कनादा लौदु नोबा कनादा लौदु एक्शन नोबा एक्शन लौनी हैबम जाउरी एप्रोप्रिएट एक्शन इन कंसल्टेशन विद द पब्लिक है जाऊरी कनाद लौदी एक्शन इंडिया गवर्नमेंट लौदी एक्शन ला पब्लिक लौदी एक्शन ला कहीं मसी बैक ओई थबकी मोटदी इंडिया लेपना येंबदगी इंडिया की आर्मी पैरामिलिटरी फोर्स लेपदी येंबदगी थोपने मखोइसु खंगबनी खंगबनीना खुदक तोहम थोप एक्शन नाइबदो लहुम थोपदु लौबियु हाइजना थमजनिंग अरोइब पॉइंट अना हाइजनिंगबसी असम राइफल से मतंग असम राइफल से कुछ लेरे मणिपुर चाही 20-30 सूरे मखोई मी खर ट्रांसफर पोस्टिंग तौनरगसु असम राइफल से अखोई चिंगी मियोइसिंगसिगा मरुइना कुकी चिंसिंगसिगा याम नंगनबा पोट अमनी अमसुंग मसि मोइसे लौथोकपियो हाइरेसे करी मरमदगिनो हाइ मतमदा मखोइगा लेनारगा मखोइगा लेइबा कुकी चिंगे सिगुंबा अखोइगी टेररिस्टिंग not all cookies ko han leje 1951 mamang le cookies sing du na chade ko anu chang pe refugees sing illegal migrants sing mayam na chang ga makhoi ga loina na asam rifle ga yana ga tawriba kholiba mayam ji u dai ne ba makhoi ji lokthok piro na koina high poche adu makhoi su ngasai gi geopolitics tu gi india government na sanai ba game je sigi manung dani makhoi ji support pose sima yam thuna sidai da cm iraga chai thoga mayam irang horok to re adu tawdure na ngahaki tawdu na taba असंग सीरियसली मसी मसु याम थुना सिंदोक दरकार ले अदु याम सिंसर ओइबा खरे हेना मतिंग लेबा खरे हेना ऑनेस्ट ओइबा सिक्योरिटी केनो थंबिबा दरकार ले अदुगा सिगी मतंग सिसु अयाक सुम इचम चमना मयाम द उत चाइनबगी ओइना सी एम रिजोल्यूशन अमा लौरे खोले गाइना पुथोरागदि याजनिंग दे अदुगा अरोइबा अहानबा राउंड सिगी अरोइबा दैना थमजनिंग से नसागी एप्रोप्रिएट एक्शन नाइबदो कनादा लौदुइनो करी तौदुइनो कमाइन तौदुइनो हाइबसे मसिगी मतंग से क्लियर ओइदे मसिगी थोइबा रिजोल्यूशन से थेंगसु थेंगना यामनदि फै हाइबबु मसे आइदि आई वास नि न हुजि बुकी ओइना दे हाइजगे थैंक यू अदोगी वाफम दो जा मखा चतरक ए होजेकी अखोई लौरेबा रिजोल्यूशन जे एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन लौने हाइबजे कनादा लौगिनो लौगदोइनो कनागी मथक्ता लखकदोइनो हाइबदो दाइ मतंग किन कंफ्यूजन ओइ हाइबिबनी मखा चतरक बदai ओजामनी अहामबगी ओजामनी जु हाइबिग्रे पॉइंट मरी मक्से लोइन फजायेना पिले रिजोल्यूशन सिदा अइना हांजनिंग बो ओजा वहम दे खोई लैंगाक सिदा खोई मोय हुमफुनी कुकी 10 खाइदोरगा यांखै अमदि लेरी यांखै जिगी मनुंगदा मोय 53 खतंगने फम्मिजे सिदैसिदसु खोई रूलिंग द यावबा खोई नागा साइड तगी जो दे मिटै साइड तगी जो यावदबा खरजु दुम यावरिबा अदो हांजनिंग वफमदा होजि होजि मोय 53 ना साइन तोरिबाजे मसि थमोइदगी सि तौदा यादरे कमिटमेंट अमा यावगा तरपो ओइगदोरिबा नत्रगा खोई प्रजा ना साउरी मैमजे प्रेशर हंदनबा तरपो रिजोल्यूशन ओइगदरा समतंग हाइबिरो अदुगा ओजा लोइना लोइना खोई सिगी रिजोल्यूशन जिगी मतुंग दा खोई सेंटर दगी खोइना करी करी एक्सपेक्ट तौबा याय सिगी रिजोल्यूशन जे ओजागी मोत मसि नेचुरल ओइब्रा मसि बेस्ट वे ओइब्रा समतंग चुम्मे हजिसे मोइना तौनिंगदना तौबा ओरमदबा याय ओरमबा याय को अदु नतबा खोइना लाइबने मागे से यानिंगबा यानिंगदबा से हलेसोना सो हाइगरे अदुना अमनी सुं तौ तौदना लेरमबसे एमएलए रूलिंग की मैम पुल्लू एना हाइबसी मे 3 दगिना हौजिक फाउबिसदा पुनबा अमत यावगिद्रियाबा असेंबली नोंग मखक्तंग तौसिनरगा हाइतारे मिनिट 12-13 तौरेरगा ngakतंग सो अम तौरगा लाइपा के वासो खनदना अदुम लोचिनगरे अदु नतना अदुदा उनबदसु मयाम गे वानिको
ruling party ki BJP ngakti ki MLA aduga BJP te sogat pada yauri ba NPF ki NPP gi aduga kana lemori ba party independent gi KPI gi sinu chingba mayam se masi gi pulap khandana me hom de gina hoji pawa thori ibesida koi kadu sige hai bichi khandana la abne aba aduna sung tau dadana la abase aina masi gi maroi na aina pukhaningi di karino praja mayam na inman badagi haudraba engine do khaddi haurak pugumba male aba aduna sida hari base masi maram chai chade adu natri ne karino khara mayam gi fable da khara tawri base chigi wane ba aina pai hari di masida koina argument tor sina maram chai sina maram chade adu nataba maram chabu su yaure aduga chadaba khotaba usagi kogi khunna pochingde ki nongmi monma chumra chumdabra haibidu de self defense ki private defense ki lere sida moina hairimna illegal arms of miscreant haiba adu unauthorized persons aina haiba adude hoi aduda harabudi khunna pasu unauthorized ni budi harakani ko khunna pugi khotpegi leriba duna tonganba logi londa da haraka self defense private defense ki tawba pot am lere adugi area to lo si india gi na semdok kada ba khar chu lei khogi private defense self defense sida fundamental right masi yaude chumnigi indian penal code ta section 96 97 98 ka dai ko indian IPC gi aduda kana mi amana ma bu hat ka de gi tawraba attack tawradi madu ngak thukna ba ma na gi self defense tawba private defense tawba yai haibisina lo oiraga chu madu lamna maram chahan ba machange ba mabu hakka de to wada mana halok dargadi yena banu pa se maunde attack to ripse mana halok dargadi ma sina na bi maram oi ga ha bisi pihan ba adugum bagi mayam machange ba aduna karigum kanda self defense hai bise private defense hai bise fundamental right te yaw ba chumbra haina su khalle ba du ge ra da su aduna tongan semdok machange aduna sigi leiriba demand me am sida moigi memorandum de yauriba natraga moigi chithi de yauriba se chumba chumdaba to ga kharadi prajana pamba yauri dana sulo to ko wai besima mayam na pame dana adagi de kanoda more da musun kalai da mapani changak pachingna langi khuju khulai pare sina basima thingma chumme simde dum phaidana tawsinna bo ro tawsinna da bo oiro asidi chumme aba aduga asam rifle se masi responsive oidaba mo oire haibisi maira paibina aduga karine mai bel singna unofficial oraga suko asigumba leire adu asam rifle monthakte FIR ga pankaki ba sugnuda Casper tawraga police station na thachin ba kalai de tawba du mai FIR moi mathakte FIR su leiki ba yaurabanina asam rifle sina aran ba khara kuki laloba singi michang changaga tawba khara leire haibisi khoige de facto da leirabanina di juri di natarsu leirabanina masi lokthok kharo adu atopa mohot ama thamu na haibisi su maram chaeba anu laiba point de hoje hangi baduda si central government na khanara kadra khanara roidra haibisi da khanara kani khanara na aida domda bahaning de khanara dragadi moina thamne de project pa ma tawne na han oresarna harise asisu chumi aikhodi masibu pairabdi project yapam si tokol dong ni sin noi kan tongam draba noi na haiba demand che ultimatum pibde toruktre noi chung yeng legadra adudi yaro ya ba adudi on behalf of the people ne yaro ya ba noi gi kanu toksinaraga wasak sinaraga adu mamma tawraga akhoi tawrina gaina haiba dudi yaro ya ba soidana prajana laman khom kana ba noi gi toksinna ba oradi aduna toksinna ba yaro aduna sigumba toksinna ba yadabagi pot asida moina thammi base masibu taksinba aduga loinana makata bada moigi government ta manipur gi government itself ta government na taksinba chu changya ba sidi legislature kuntra marina individual oina ruling gi legislature kuntra marina resolution ama loraga thabani dana aduna taba government ki cabinet na warib loraga adumba mekidi assembly koraga assembly da hojike hairiba mayam se assembly na warib lobu oraga di adudi chama da chama phare adudi pumcham pumpa phare ba aduna tabanina
chumnigi moina taliba demand मैम सी मिचमना civil society na tawdagi budi legislature singna miyam gi representative kontraga mangana tawbusini hena lumi adu hena lumi ba se government ki oina cabinet ki decision amu oina tawbuduna amu lumi adugi mathakta assembly da opposition yawalaga assembly da anonymous resolution oina adu tawraga thabaduna khwaidagi hena lumma pol oina ba aduna hoje akhoi gi government gi sida yamna kanu tawribsi yahan hanbada akhoi kanu se assembly phamba gi wafam mama hoji pawa moina phamning da bugumba mali khwaidagi maru se assembly phamba maru oi maramdi bangladesh ki war da 1971 gi da tawgi baduda Srimati Indira Gandhi na parliament nuti gi lan gi pau pia ba ngdang waram sida Mr Speaker sir hojik che dhaka se khon loksil le adigi adugum ba major general ma phare adugum brigadier ma kanugi bangladesh haram de east pakistan hai east pakistan gi adugum ma phare khole haidal nuti gi praja de tawre harga ma gi lan gi tofum topudasu adum phajana tawi west bengal ga do government do उठाएगा सिद्धार्थ शंकरायन हाइबनी याम चंगसल तौबेरो मैडम प्रेसिडेंट रूल तौरगा स्टेट गवर्नमेंट की महूत सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल तौबेरो तौगीब खोब मैम असेंबली सेशन फमनिंगदबसिम याम चाउना सोय अदुगा हाइग्रे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गा चीफ मिनिस्टर मागी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्नबगी पोटसिमा लेतरी हुजी फकवा attempt tauram yai tauram debe adusu ngarang na hamna kaba laldu homa atopa kong akano sunata ba BJP sunata ba atopa regional party amigi asi chalaga mita January maridra subject to correction sir prime minister tak unaina state ke chief minister amana prime minister unabada no madi nini di sangda ba ko prime minister do ko state ke danate अदो निनी के मनुंग हुमनी के मनुंग हफ्ता अमी मनुंग मतम लौरगा उनब फंगदबा उनब ngमदबा हाइबसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो यावगने सबजब हरबदा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंट से जो बाइडेन से मोगी ओपोजिशन ना नत्रगा सैन फ्रांसिस्को की नतब स्टेट अमगी सेनेटर अमना कांग्रेसमैन अमना अखो उनजगे हायद नत्रगा गवर्नर अमना मोगी गवर्नर कौरे स्टेट की अदुना उनजगे हाइबदा मा मसा लेतले खंगे मसा लेरगदि पुंग अमा अनि अहोंगी मनुंगदा उनब फंगेबा ओ नोंगी मनुंगदा सेनेटर अमना ओपोजिशन गो ओरो रूलिंग गो ओरो उनब यायबा जस्ट लाइक अदु को चामानना ब्रिटेन गी कनाडा गी लेरिबा मैम से अको लेमने लेबा नते हंगिमनिने लेपा अमगी प्राइम मिनिस्टर नत्रगा प्रेसिडेंट उनब से था क्या चंगी अदुदी पुंग खरगी वानी मिस्टर सिंह ची हायाबा अदुना प्राइम मिनिस्टर से उनबा होजी फावबा ngमदबसे मसीमा लाइबक थिबनि करिनो पायम तौरगा उनगदबने आबा जे ममता बनर्जी चलो ओपोजिशन की निदना अदि उननी आइदे तो उन्ने नहान अदिगे अम्मा एता उननी आइदे तो उन्ने कर्नाटका की उन्ने अदिगे अम्मा की उन्ने अदिगे ओपोजिशन ना पाइबनि कनो से डीएमके ना तमिलनाडु की स्टेलिंदो अतुम उन्ने अदुदा डबल इंजिन ने हाई बगी इंजिन मचा ओरबा मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट की मको ओरिबा अदु मागी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना नत्रगा मागी एमएलए मैम गा लोइना ना नत्रगा ऑल पार्टी की डेलीगेशन अम पुरगा उनबा ngमद्रिबु करिनो असिसु अखोय तौददना लाएबा अदगी अदुगुंबा अखोयगे मिलिटरी ऑपरेशन तौदना सागी लमददा मोरेदा तेंगनोफलदा अदुगा कनोदा अखोयगे चुरचानपुरदा अदिगे कांगपुकपिदा अनिदा कालैबसिंगदा मिचम हालिब खोलिब मैम से मसे मिलिटरी कलगदाउन तौदना तौ पोट से होजि फावबा तौदेबा अदगी इलीगल इमिग्रेंट्स अन खंगनरिबा नार्को टेररिस्ट सिंग च तांथुकनबो होनबा ngमदेबा अदु हारिबा ngमदना लेबा मैम से प्रजाना पेन सरकार से करिनो ने हाइबसे कोई चही खरा हगलाबा खोइदी हिंबदा बाबा पामुक्तरेबा अस करिनो तौरिसु तुम चाबा अखोइगे कनोसी इबन वखल की लाइना बाबा ओनरेबा होजिके अदुना इबन लेनिन की अदु पुनसिनु सांगना लेबो खोटपा गाइसे मै हम लोइ तानरेबा आई हाइचे फागी नतबदन हाइबकी लेरिबा सिरिदा कमाइन नुंगाइदोरिनो इचा इशु
lai tam chat pada mong tadre amam to tadre rang na han dam tawi adigi kari to ke chentok lambi leitre even government gi tolop cha bo tolop chang nai na phangdre adigi tong pensioner sing chang nai na phangdre malam di government gi paisa chi lo shil ya ba government paisa leite je koi khangya ba ado ready financial emergency to gera center na financial de control to na ba natra ka kari to ge simang to ro hai ba na te ko aina adugum ba mayam tu amma natra ka amma chi to na ba manipur sarkar na mana ngamdraga su cabinet mantri sing na khangda ba haita ba natra ka tongning da ba le ga su mayam da hangaga intellectual sing dagi university de le riba adigi tongan ba le riba intellectual sing asi kauraga suggestion ka adi economics ki maram da khang heraba amagi maram da khang heraba mayam si kauraga adi lo gi maram da khang ba le riba mayam te rai khoi kali u sige haidana to pum thoya ba adi matakta sigum ba tanda de honorable chief minister Narsing City khaitang yamna mapukchel sengna sengde haiba nate sengna machidi ai gunda kanna nga pami chidi ai kaura roi ade machidi eta phajil loire machidi police thajil ga du tawra loire ka haidana leira ga di madu afaba oiro ba magi nakna ba mi aduga mabu advice towning ba mi singa se somla tho hanna ba tawbusina afaba nate ba sigi matam da di all political party konchindana ruling party na magi hek liminary ba mayam se konchindana congress ki aibo bidu cm na tamo amte ona sine ka dorge nana bu matengar paune kari la oidino doctor nara ai rita ta hairimni adigi senima chalowang adigi ojoy mai ta kan ngang ba mali dana ko adigi adu amta lao amta ona si aibo suggestion khar tan sine haina haibida la oida ba chuba matalite ba adu taneling driba adigi senior citizen sing adigi civil society ma'am achi mayam chi toraga khudong cham si yamna loba yabani manipur dine kana go mana apaba thabuk torti thagati aidi yam thagat prang khalli government se lising mi manung da macha ma tang toba ma mu phabali leitre haina hairi bine ba masi ki khudong cham se government china ko government pai biri basingna loba haitabra haina khalli aduna madugi lauda badu toga laipa ki damuk te yanga phana tongning da bale rabasu tongning bale rabasu laipa ki damuk ta nupa thokna thabuk tawhani adu tongna bagi damuk ta ne khoi mayamna ngangi se magi mayuk ta nate sarkar bu to ning banate tawbang maroi harga di to puta bani dana ai sa mu oiro mi nupa ma thokna tawbang tawdra sum ana bana he dana dum le raba wakhan chu thoroi da ba hingi kana roi da bapor already pare magi pen ba khare tawraga lochalachi haibigi phum bhawbuda la nari ne ba adu already madu punama adu tawhana ba tawu pami iroi lobe da man tanga palamge 355 che janna de abchim oh la pane tagi matam je next final round hang jala ge ozano je happy ba yam phajare khoi gi nupa thongna thabuk to biu haibani aduga khoi matang ju chari huji kasu kaide opposition leader dagi suggestion lo ko khot pada haibi gi dabang to jabu thakachari ai makha chathra pada tamo ozai imo hang jala ge oza khoi gi the government and the opposition party must work hand in hand to find the solution why not it's happening adu kari maram gi asi khoi gi opposition party ga khoi gi lenga ka huji punna sai matang ji di ama hunna mai mota lenga ta chawri bi issue le mina issue ji kamai tongna solve to ji ge kari maram gi si punba khoi na u phang dri bano mayam na adu ga oza khoi gi central dagi sum depend taw legadra yaifawasi matang da ai hek howdagi yawre hek howbai badi jun ngasai gi mi gi tang ahum do adu ge hek nongan bada aikhoi gi leiriba opposition party gi leiriba team haiba tar ko leader sing representative sing do khoi congress party gi su mase khoi gi honorable governor da chang base hek tang mari da chang ba hore masidagi matang hor ko duna aikhoi na leiriba ngasai gi atai platform mayam amadagi su ai basi oina su honorable chief minister da su akhoi apun all political party gi oiba party puna make not only tel political opposition party si nataba apun basi ko mpham ko bira kamai tong issue si resolve to godage anjan haiduna la abane ba adugi mathakta delhi da chatna muk amit shah do isanu amado isanu representation pisan ba kochen ba aduga unage yarakta ba unaba phangakta ba mayam amsu many times
ngasai tamon di tapi ko khoi opposition ji kan di keno tok di hai bodo tamon ko yam kan to hena ton yam ngai jai tamon election jai tamon adu yam na to ya bodi ko khoi gi keno gi kari haidare ko honorable lokeshor mana ga ngangi ba honorable akhoi gi sar akhoi ranjit aduga atai atai leibo honorable self leader akhoi gi kaisam gi mega chandra honorable president akhoi leiba sing jina hai di ba ngangi ba tawri ba mayam si atai atai mayam na soi maximum akhoi masi adum tawduna adum lae adura hai di ba ngangi ba khuding mak se akhoi nung di sing hai ba chamana ba kaimta ai thandana tawni ai thandana tawni hai ba gi pot chida dum leiba aina sung kanjaba da leiminaiba party gi mi buk chuna tanaram dong man de akhoi di layer dana tholeiba crisis mayam se asigi phiyam sidadi mana mathandana tawdu yam phai madu well and good aduga aphabo ira di phaba nongono gi phiyam chokchal la phai dare ta mosi matang se aduna to the 10 political parties ki akhoi gi ngarang han changubodo unaba ngan sandin mi to ini changu de su akhoina kawar panate ba yai phaba ko mase kawar panate aikoina che iraga akoigi president na 10 political party gi mihut silaga che irakan unajage hai kan da yar paneba sibok ta kari na hai mai miyam na kari hai na ngang na gi hai kan da unaba changbu yare ido sisu na khoibu leiba honorable CM sina block to birom ne hai ne ba hai bodi magi tom tolp yai ga ngang na ba kana kani tongno matam seida mayam loi tanari khonari ga na report pibo nungai nam ni ga na hai bo gyori chumbalan me wan ta ba ani so wada article 355 ko di mathang dala kani ko ado ba so aina matang ge thamjani ngi se sigi matang da man article 355 chanare ga na hai ko khol ko se sibok ta tactics amani Thanipan yengaga laiba tawreiba thoiba mayam se akhoi gi center room da thayin ba yanaba adu ma tactics amani haibana chingba mayam ama so hairi adu article 355 ge ai gi injunction jorge tamogi next round da pibiro sinai gi ke no ijera so ba article 355 se akhoina ngasai gi government ki center gi pre plan man ba ma yaw se karai da no hai kan da tang ahum da ni go horei se megi tang ahum da horaga mari sidai da akhoi gi makhoi gi commanding officer hai gadra operational commander hai gadra asutosh si thoeba order se tang mari da aduga same day sidai da ngasai gi Kuldip Singh se security advisor manipur oina thoeba same day da hai ba ngasai gi aingon da madu gi copy su yauri ai just a minute ai kuin logjaroi aduga hai ba ngasai gi asutosh sina IPS thopo sida kari haina hai ge tang mari da under the supervision guidance and the supervision of Sri Kuldip Singh na haiba adu de khoi na khaleba under the guidance and the supervision of Kuldip Singh hayamina ma security advisor haire ko ma se haire bani na kai doge da ma se da security advisor security hai government of Manipur haire ba adu bodi Kuldip Singh is thopo le mbi ai na kai do ngai thoi no irang na ngarang na thok ta ngairi ngasina magi miyeng makha de kai do ngai thoki ba lei janon thiru kan da di to khaibu order ma Kuldip Singh da thopo gi tang mari simak ta le me hai bodi tang mari ji thoi ju order ani ni amana Kuldip Singh da security advisor security government of Manipur with immediate effect happy haiba ma aduga atopa mana magi makha da Asutosh Sinha se IPS masi mai makada akhoi operational commander hai mai tam se masi oini hai ma aduna hangning ba question se masi la pre plan man ba khotpa ma state ka center ga dikhang khang ngani state ke ju intelligence lai khang de hai yaroi state chu kai gi mai lai ba security mayam lai si adu mai lai ba intelligence mayam lai si kai khang da ne ge adu khang ngani adu bi same day da tan ohum na thokpa irang se tha tare nipan mapan sahim chathane se moi kamai khangi no haibadi tang ahum na thoga mari da logi bishai manga da logi bishai mamang thogi ba thodok ni nim de logi bishai adu moi ding nang hoi du mata no sallaga order ani thokchen ba se masina center amusung state se loktu na ga se irang se thogan bara haibagi chawng sing na ba lei adu ga leiba article 355 se se batung da me gi tang kunthama thoi da security advisor ding hai Kuldip Singh da hakre hapaga na matam me gi tang kun thama thoi da advisor security government of Manipur gi chairman se Kuldip Singh da oini na amuk thoe ba me gi tang kun thama thoi da ado wi da ina hangjani ni ba question de
ngasai de facto di juri gi waje thamjaraga ngarang ai de facto ina di mase channa mali ai bopom thamjagi bani adu di juri di oi de ba law gi matang de ai hana su thamjaga ai expert na se de jam chan common man amagi view ne bai thamjai si di madu da ai thamjaning di security advisor gi thoibu order si kana na thoke ha ka commissioner home na thopane masi chena kaigumba ngasai tamona so haibi gi buduni article 355 chana gadi center de kai ri thoka de potse kai thoke da akhoi gi laiba commissioner home de government of manipur ri thopane ba kaigumba article 355 si chana am da tar gadi masi chief minister na sum pu goda post pham erongani mana topo ma da interest uduna topo amani ko ado sigi si thoe थो कांसिदा चीफ मिनिस्टर मसामंगना पाइबा होम डिपार्टमेंट न थोपाइजे मागी अप्रूवल सोई लौंगने मसी इम्प्लाइड ने आइसु याम कुइना सही कुंथ्रा ने आइना सिविल सर्विस ता लेजर पसिको एसडीसी ओइना एमसीएस ग्रेड 1 2 ची 2 1 ओइना को 1 2 ओइना 2 देगी 1 हाइगलपनी सी ओइना पुजरमेबा मसिदा सिगी थोइबा कमिश्नर होम न थोपा ऑर्डर से छोइरम की होम पाइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के याब याउदन थोपा यारोयबा अदोविदि मंगोंदगी नसाइगी लेरिबा 355 से सी लेरगदी अतोपदा पिथोपगी पोट अमा लाइबसे माना पाइदिबसी मतंग किदा मा खंगना खंगना करिगी याथोइनोबा मतमनुदा माना ngasi डिजाइन तोथोमबा मा डिजाइन तोगा हेक्टा गवर्नमेंट मुल्लनी लेरोय आइदि नतेदना को मामांग सो दुम गवर्नमेंट लेले चीफ मिनिस्टर सिंदोक्सिन दुम लेयबा माना डिजाइन तोथोमबा नुपा थोंग सिगुमबम लेरे 355 से डिफेक्टो न चलाइबगी पोट मांगोन सिगुम लाए हाइदि माक मसा खंगदे हाबे यारोयबा आरटीआई की करिगी डिफरेंस मयाम सु लेइ मदु सांदोखरनेन तोजबने अदोम दि लाक्चरोय आरटीआई द मसी चनब लेति हाइबन चिंगबगी मयाम सु लेगरे अदुम साइट दे सांदोखचरोय अदुना मसीना ताकपदी मा कैदोबनो मा खंगी आर्टिकल 355 से मसी डिफेक्टो इन लाएबसी मा खंगी इन थमजनिंगिदी अदुबु महाकना लाइबसिसु करिगिनो आइगी वखलदा आइगी ओइबा कॉमन मैन की व्यू नि तमो मसी आर्टिकल 355 से सर्कमस्टेंसेस एविडेंस अतै मयाम मा हाइबदी यूनियन होम मिनिस्टर ने सीएसडीजी अखोई सिक्योरिटी एडवाइजर आइना हापनी गना लोकसभा दा हाइगिबगी खोटकिबगी मयाम अमा अदुगा तोबुंग बंगलागी दा मी पोलोय मतमदा बफा मदुदा स्वाइदा पोलोय नु हाइबा मतमदा आदगी अयाब लोबगी मतंग चिंगबा अतैतै मयाम अम लेगरे बिदि मासी ओइबिया पोचे दी फैक्टो इन ओइबिया पोचे अदुबोदि माकना करिगिदमक्ता हाइरिबा आर्टिकल 355 से चनर खंगको मतम से चनबैदि डिफेक्टो इन दि जुरी इन नतबा करिgi मा तुमि लेबिनो अदु करिगुम्बा आर्टिकल 355 से मसाना ngahang ji चनरे हाइगरे चनरि सि कैदोबदि चनबनो आर्टिकल 355 चनबसे मा फेल होरे मा यादरे न चनरि नतराबा अकई मचन दागदी मसाना चनरे हाइजरी सी मसागी पोतुदा मसाना अखोइगी करि हाइनि खोंग थांगिनजबा हाइदारे माय असोबिदु मसाना याजबने लवेबा माना मागी लेरिबा वीकनेस मागी लेरिबा असोनबा माना लेबा ngakpangam नत्रबा कैरुम सिक्योरिटी एडवाइजर न सिंग सिंदोइसे अदुगा अमदा मुक्ताइनदना लेबगी मतमदु नते अदुना हुजुगुजिक्सु थेंब याबनै थेंगे सिब याबा नाब याबा वाबङैदि वारे अदु खुदक्ता तामोना सुगाइ थंबिगिबदो समथिंग हुजुजिक लेजिस्लेचर कुंथ्राग मरी मागी सो याउदे वानजी कोनदा अमुक पब्लिक की रिएक्शन येंबर खंगदे कोन अमुक तमो तौसलमगद्रा तौसलमोइदा अदुदि आई खंगेद्रे को वानसी ददि याउदि याउद्रे अदुना हुजिक चो थेंगना लेजिस्लेचर सिंग लोई वारेब से ऑनर तोजै ममदि लेजिस्लेचर मियाम गे मिहुन नाक्तनी अदो थबक तो तसेंग ओंधोपियोबा सुम मियाम द सुम सिमा थोई अखोइ सि तौरी अदा तौरी हदि तौबिगनु अदुना आइगी कंक्लूडिंग रिमार्क से हाइबतारे मसिददि आर्टिकल 355 माना मसाना याजरी से मसाना सोरे अदुना ngasi थोइबा मिसि मिना अवा अना थोइबा थोगदो खुदिंगमक से मसिगी दायित्व से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर से माना हेड ओइना लेबनिना माना दायित्व लोहम तोइ टेकचा पुन माना पुहम थोइ जे थमजगे याम नोंगाजिर ओजा अखोई मतम जु याम सेलेक्टर लास्ट राउंड ओइना ओजा मनि दंग जरके मयाम जु कंफ्यूजन लेर आर्टिकल 55 से मणिपुर जिदा सनरी ब्रा सनद्री ब्रा हाइबजे सनरगना कमाइन तोरिनो सनद्रगना कमाइन तोरिनो अदुग लोइन लोइन अखोई यूनिफाइड कमांड जी जु मयाम द सममदरी अखोई सीएम ना पाइरी ब्रा नत्रगा पाइद ब्रा हाइबजु मलेरी अदुग होजि होजि हायेंगी हेड ऑफ टुमारो ग्रेट मीटिंग होजि होजि इम्फाल मनु बेरी एरिया में हम सिक्योरिटी हम कुदुमतिक टाइट ओरे ओजा अखोई पूरा वार जोन माले होले काइना जो मेसेज थापिरै स्वाइ मतंग सिगा यंगा ओजा हैपेट ओजा की मोन होय अरोय बोय बनिना 355 से चन्नदे मणिपुर दा चन्नदे हबदि चन्ने हबि प्रमाण से करिन ओइदरिबा
Army Tajilak Pachi 355 Laibaki Ni Hina Lauduribro. Army Tajilak Padi Union List 1 Gi Entry 2A 7 Schedule Da List Home Labor List 1 Union List List 2 State List List 3 Concurrent Haibasida List 1 Gi 2A Da Entry 2A Da Amayauriaba. Whenever the Kalibakanda State Ama, India State Ama Natraga Madu Saruk Amada, Army Sinaba in aid of the civil administration, Dalkal Lerabodi, Centerna Tabangami, Aduga, control with the Centerna Togodabanina, Haiba. Adu the Tarakayaba Army. Army the state and Pio Haidana Madam Governor, I know organization Amagi Kutanga, Tang Tarini Pantara, Gedai Unavada, Tang Hungin Dangaramdagi, home the request or security, central security forces Taru Haizabadi Tare, Hayaba. That means direct centerna Tarapanateaba. Adu Hayabanina, centerna Army Tarapangamadudi, 355, Natabada. Entry 2A of the Union List, Asidasu Clerk at the Piriaba. Aduna. Adu the 355 Chana and I type with the 355 Kimatoto Hundred Karigi. I'm missing there Pajana Matoto Drishikarigino. 355 to Oragabu Tok the Bayagadro. Adage advisor Kalakpachi 355 to Wiki Kalakprana. 355 Kinateaba. 355 Taurusu, Taudarabasu, security advisor, Haiba Mahapadi, Dumyaba, Co, Chief Minister Namagi on legal advisor, the economy advisor, Adugi advisor to CM, Gani Ban ML or Mari, Oidriba, Oidaba, Singman Hapangameba, Adugumba, advisor, ma security, security, Eradi, advised on another advisor, Mahapadi Yabako, Adu 355 Oiro, Oiranu, Adumia Yaba, Aduga. Unified Command say, Machi Security Advisor the Picket of Ni, Haiba Central Government Topanate, President Ginate, say, Sigi orders in 31 May the 12 say in the name of Governor. Governor Giji Kanano Topa, Governor Masana Topaya de one of the secretary, Home Secretary Natoe, Natraga, even Under Secretary Baba, Maya Mama, authenticate of officer, Mayama Rulam Tonganaliji. State ki function punamak, executive ki government ki function punamak say in the name of governor or gedam neba. Cabinet decision laure have the no government ki order ni haibiyadriaba. Until unless governor the thagal governor so itoraga process to tauraga secretary amana chief secretary degina under secretary bauma authorized to bami amana si government order ni. Si transfer taure to taure ozagi kangde amiga kangde thika pibigi tender tobigi in the name of governor. Hain tori mam si thokadabna. Ado governor na thokadori basa chief minister gi ayaba yaudana yadeba. Governor haibasa masi council of minister headed by chief minister na adugi aid and advice tongna bigi damtana governor se chief minister na council of minister na tari warepsa governor the taraga governor na soi tauraga secretary amana madu puthokpa se article 166 of the constitution has of India 166 as the state executive ki state ki function che in the name of governor oidongnaba adolidi governor na thoibo order sidi governor sidi magi council of minister na advice togdaba oibanina advice toraga thokadabanina mana tongana discussion ni da tobungam jadabanina chief minister ya ayaba yaudana masi yadeaba adona sidi I say mission project khang na ba haibani ko lo da leiba mayam de loin khange aduga politician chingju akhang ba singdi loina muchu khangabani aduna sigum pot ama oibasi masi mana yadana pirim natraba 355 tawraga advisor simana pithok kadam ne se kara yaurige 355 haibadi emergency gi 352 degina 360 phauba emergency provision sida gi manung da sigi chagai ne ba 355 se 355 sina state government ki lehenba state government se mapung phana lower no dar payan ba tawbata bu emergency gi nature da leiba 352 gumma 356 leirib se masigi power khardi poktak pi bada khotpada center na tawgada magi duty amna ba se akoigi bomagi kesta te kesta supreme court na amseng hari ko adugi lo duty par le ro aduna jike highly much the 355 creates
a duty of the union towards the state. This duty was to be viewed as providing justification for the employment of the emergency action under 352 or 356 haibane 352 duna pora emergency proclaim tauba 356 na president rule governor na report piraga adu hairi badigi marak chalai bana ba machin na omane aba 355 je emergency provision gi aduna central government na magi duty ama in external aggression internal disturbance na haiba port sida government to India na tawung me but government to India na ai ko nangon the 355 che tawrege ko haina on request oiro natraga government oiro natraga even court na read amada Gujarat komma Karnataka gumada su tawgible ba mamangita adugo megi port ama la kan ni tawgadam adula e haidana loino order se center na pasil loya Supreme Court na hairim na loino order se chapchan pagidam se sida law na Supreme Court na hariya in our constitution is a federal constitution and thus the states have been assigned sovereignty within their own fields. State na magi administration ki manung da list tu gi manung da state list ki manung da sovereignty ti India pumagi na teko state tu gi waiba sovereign power se state government na masi leijai as well as plenary powers to secure peace, order, or good governance of the state. State government na tawjaga dabani haibane aba. Adu tawjana ba hona bada advisor hapa amma chief secretary adi ke hapi rakpa yare adi ke DGP yare parliament so hai gare dana ko Amit na chief secretary haire ma hai ko to ko na amma pire DGP pire advisor so amma pire pirak padu phau yai ko aduga advisor security haibasina dum yare ba karigino chairman unified command mu piri di karigino maunde ki lokthok pham thokta ba kabachukunda aina he phagi toripse adu lokthoi se karigino ba kabachukunda du masada karna masada yaphum thoktro adu krishna na amisa krishna na karigino ma du lokthok pado natraga amisa na bu lokthok po ramdre na man huktok chari du karigino ba man oi jaga de port adu pitho ibse lo na yabra hoite kimching lo de thinare ko ya de makti le pangamdri lo na yabra magi delegation of power se chief minister da leiba delegation of power se masimana pithok pangambra atopamada chief minister na mapam chi thado ga delhi chale haibigi power se mana senior minister amada next to him natra so ahum subudu or sumana amada chinabang amiko direct number 2 da lei ba du da piram da na su pauna da na ahum su bu da man piram ya ba ko aduna amani magi portfolio se finance minister se sim da pirage aduga kanosina social welfare se aina parcel lage aduna du pirage ha bise governor da tharaga advice toraga governor na notice thoga secretary thoga man pibiding hamne ba adu magi function manungda aigi Kandon se unified command mayam sigi meeting se nang na tawro aidana machan upam de PB abra pramani se arrival on the herse ukil oili ba aina high court ta case le ko da ba aina ingraji yam haibe MM la ai mo ta mangangan ge haibe abro yaro abdo aduna adurji magi delegation of power simana pitok ngambra ngamdabra haibe se hoji loda yam kumna nena bagi tangai phadabadula aduga mado mane pithokpam thokte madugi area do karigumba khangde dana natraga advice nithi jana legal advice lohde dana to woraga su amuk hana review tawrega hairi report se mana loksin jagadam ne ba aduga advisor ne dum thammu ke so kai de ba security advisor haina mateng pangna ba adi police ki kari ki tawbo khotpadi mana expert oidaba ya dana ko adugi di thammo aduga hairi ba mayam sida yamna question to ne la yaba sida ojiki thoibo order sida chief minister Manipur can call a meeting sidi machanta bani ne adu man meeting ko urdi man chair to godabani chief minister yawo kande education gi oro sanabe gi sport minister gi oro kari moment to ulla chief minister yaw taraba cabinet minister duno oro ba chief minister oine ba even governor yaw taraba
แบบนั้นนะมุกเชียร์ตรงเนี่ยบะเอาทุกที่มาซ้ำเต่าในมันนะเชียร์ตัวเวทมันนะทุกตัวก็ต้องวันนั้นเตะบะเอาทุกอะeven in fight command che kul dik ta pire ne khal besu control li chim chen to gadam le nan masana hai le dna ai ko na hai bana kharabu kan to bu bi ai o ai di chumna ai di chim minister na recommend to ga ai bu happy rak pani chim minister ga na na to oi to kani aga in tawri pun mo che ma ya ra ga tawri ni ma ga khana ra ga tawri ni hai na adur budi chim minister na dum oi ba pot am oi le ba oi ba pot du da am pi thok tan sanari di kari no ba chairman do mana dum oi ga advisor security hai be sina security sigi matang da loi na to hon me ya be advisor sina except unified command chi man lo se lo ra na ko ta woding gi chairman meeting am mon tong ni ko adu ai ni yang sing ga ni tha kai tong ni hai bra chi hai ri na se second Wednesday of the month once a month ba usiki hai ri ba unified command gi to di ba khoi gi combined headquarter se Asigi security ki meeting share meet once a month second Wednesday of the month hai karak phang rage amuk chief minister na char to phang gi ba khoi ta ra adigi ma to me ko moi da khoi da mapan da mayam da press ta kari da pirim da su oi bi ai adu puna ma se lei bani na ojiki 355 che RTI na su da hang ma da chan na tre hai re Manipur Human Rights Commission ki report में पिरक पद जो Home की secretary अमना अंदर secretary ला deputy secretary ला अमने पिरक पदा अदुचन न बलेते हाय रबनी ना मधुना official तो हम सेंग ओए रबनी ना अदुचे minister नंगारंग नहान Congress की president दा चन्ने हायरी हायदना माना हायबो हायदो मुक्ति न त्रे Congress president की ताब दो अदुचन न दे हायर का दे माना हायर कदम निको अदुचे सेंगदो तबनी ना अदुचे करीनो official singna chana de haraba India ki home ki secretary deputy ra kanu amana chana de haraba ar Manipur ki secretary amana chu chana de haraba official oibada aduga governor na chu haiye governor chu haigre adu haraba aduga honorable chief minister chane hoi amadi laiko chief minister ngarang nahan hairi na mega chana da hairi do nahan gum made ki chana ramagadi khangdre subject to correction nahan ki chana re aduna aina haidok tabne harga de khangdre han ki lei ba por se chana da ba se chana na haibu ya de ba adu matakta chana ra ga D355 ki chap chap role du to de ne center na adu su center na mu landori ba army season na masjid ko ki list number 1 gi entry 2A akhang mo pona magna ang te yeng biro entry 2A list 1 Union list ki 7 schedule da yauba list home ki list 1 ki 2A da army season ba ngamya ba kan central government na state amada charuk amada natraga part amada asiumba mayam ama kaya toy mayam la moi ki yangshin bada khalere armed forces da khalere security forces central forces da khalere hairati thaba ya ba adu mo ne su control to ngamya ba control to na ni chi to ripse adu 355 to su 355 army bu pandene duty Ziki Hairiba, external aggression, internal disturbance, Masito di Masinga, and Senam, Ado, Chipaki, Army di Darkanico. Adungak Senmaduki Matoto was there. Masi, it is their responsibility, central government Gineba. Adu di Hairaga, 352 Gumna, 100 and the Haire, 356 Gumna, have to pull out Tadat Deba, Center State to Hingan Gadamaba, Rono the Nangatum Tokjo. Samna, the Mamma, the Queen Topaling, the British na. Lâu đi lâu xin lệ hả nói chúng tàu dâu giờ nắm thầm mà chúng tàu dâu này bữa đó chân ra nó là chúng tàu dâu trên kia nói khari lù cái đó ra cả tụi anh khari yang bị cái cả hai bữa kia bắp này bà aduna mà potuni aduna mà chỉ sengan đó bà kholan đó bà sẽ sarkar cái mà có mỗi na tàu hôn dân đấy hana bắp tan đó đó là tàu ra cái số hậu dịch ti sen bà chung bà đó public interest ta adu tawhani ya fabai only one sentence ngasi manipur thoiba thogdo wa thok misi mina mayam se ai gi mota aina thamjaning badi center musung state lengak na
मियाम द चमम न हलगा करीनो खंगंदना कोई थमी बसे मसी न मरम उजुना असिगुम्बा फिबम मसी थोइबनी हाइजना इ थमजनिंग समतंग हंग याम सांग बिदो जा खोइ होजि ओजाना जो खोइ राउन ने फजा फजा वफम के आमन थम बिगरे क्वेश्चनेबल ओबा खरजु यावे दुबो खोइ हंदक खोइ की रूलिंग्स लेजिस्लेटर नान फंगी बा रेजोल्यूशन मरी दो ओजा जो तुम ऑनर तो बिरि हारि अदो सी ऑनर तो रमनिना लेमहौरि बा लेजिस्लेटिव की मेंबर मयाम जे होजि मणिपुर दा तंगदु लेता दन लेजे तुंगबदि कुइरे मसी पुन्ना सपोर्ट तंगिनबदो मतमदो ओइद्रिब्रा अइना थमजबो ऑनर तवे हाइबदी अखोइ पीपल की रिप्रेजेंटेटिव सिंगना लोको वाक ओइबदुगिनी मखोइ कंटेंट्स दुगि नते को ऑनर से अदुगी पतनी दो लवै बदुदी ऑनर तवे दो कंटेंट्स दुदी आइगी मो चपचान फोंदोक चखरे को कंटेंट्स मतंग ददी अदुना थंबी याफेवन थंबी क्वेश्चन दो उतगा रिपीट तो बियो हजे निंगी होजि अखोइ रेजोल्यूशन लौरै जे मै कुंथ्रा मरी कुंथ्रा मंगा लौरै जिदा लेमहौरि बा लेजिस्लेटिव मेंबर मयाम पुनबा एमएलए खुदि मंगना अखोइ होजि लेंगाक ता ओपोजिशन जो याउन हाइतारे सि मतंग जिदि सपोर्ट तौबा मतम दो ओइद्रिब्रा मसी अदुदी assembly da opposition to young assembly ko biro at the same time loinamak chuna ko biro aduga mi khara group amana lauraga like invite to the high to high the tamo group amana support to adudi nainadana nungai tabantaba kaino du nainadana support blind support to ududi chanadi haiba ko khwainai phabadi kari demukte assembly ko bidino athu buda state assembly ko biyo na tamona yam bajan tamgre koi war gi matam da kai da thokon ti gi masi gi development mayam da khangale na koi hudik bok da ko da na only minute mapan khak trama thoi khak assembly ko location gi bado aduna di leiriba center musung state ki lengak china miyam da kai ma lot ke losal thong ge miyam da khangaloi siguma mayam ma hidden agenda ma leibra haiba gi chingna bro chong na pohalle hidden agenda ma leibra haiba chingna ba yam chawna po le hai bani assembly is ko de bus number mojana assembly is miyam gi representative mayam na pham doini miyam na naina duini maduda naina kan da ne ba kari leibano kamain to no na khoina da hujik ai activity website nei na karai chanai no chana dagana tamona hangbiro hujik kai gi dong to mo da thoi no thok no go je assembly gi record da le kan du da maduda ne ba miyam na mamit mai oigadoi ba masung maduna record oigadoi ne ba adu to na sum suru nei raga ngak lai ga among thok ngak lai among mohai ngak चना रिवर चना दगुम तो चना दब्र चना गुम तो मियाम द कंफ्यूज ओइली से बसी असिदनी कोइना हिजन एजेंडा लेब्रा इदना कोइना सिग्नेयन हाइदे इवन असेंबली द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यारोय हाइना लहर दि अदुम यादरे लोरे बपोन याम नोइज ओजामनी नखोगी आर्टिकल 355 मद यूनिफाइड कमांग मतंग द याम न सेंग बो हमले हाइदोगरे मयाम ज्ञान तारामनी अदुगा खोगी मतम जुलो से ओजा खोगी रूलिंग लेजिस्लेटर ना रेजोल्यूशन डिमांड तौरे बजे खोगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना अथुबदा थबु ऑनथोगा मणिपुर जे याम थुना तंगदु लेता बो ओइरसन हाइबो फॉर्म थमजरगा ओजामनी थैंक यू सो मच ओजाइमो थैंक यू सो मच and loina yengbiri ba khwai punam puju thagachari kaina bagi yathang ni jari thank you so much good night